Mayaman ang Inda taji kolektora, nagbayad ka kano ti utang mo. Kita matigay? yamanatan. Hindi. Inpos dati Facebook ka, hindi ko mariberta. Ang payama timpos da. Kamay panggap mo't kadagi jay utang na, linding na. Hindi ako talaga nga pinaberta. Kailan da ka no ti kason, baka ilum-ilum mga namay. Data utang na, kadapan da nga singiray. Data ti kunkunak lakay. Ay na, dagita gamin nga umuutang mag. No oras ti pa nagsisingir, lumulumanganda, taratarayan-da. Nuhaan da nga pasabatan ti badang dati agsingsingir, aglimang-da. Susmiyo, di daman lang matpanpanunutan. Tirigat day di nagpautang, idi napanday mutang, kasla tala, idi napanday mutang. Kasla, dala tayo nakasing-singpot nga aso. Keso ang dati emergency, pakaasi da nga pakaasi. Ngam no naaladan tayo kwarta, apo, best in taray, best in lamang da. Ay sus, kasla mo ala dagita, aglinlindeng. Amo damot, nakakabel itenti kontrata. Nga, weekly damo nga agbayad. Yung no oras di pa nagbabayad, apo. Agtatalaw da! Nukaan dagita as-aso da to ipasaba da piman kadagita nga kolektor. Di daman lang mapanpanonot, da jirigat ti kolektor, nga pa nagkolekta kanya da. Nga oray nakapudpudot ti panawon, at dadatadaldalanan, di pa'y amo no nanganda, iminom daw, no nagmerienda da. Tapos, lumanganda pa'y. Ay, apo, oray da lang marabrab yan piman nga, apan agkolkolekta ka. Basta pa'y ti pampamayan da. Handalat ako maimot utangan, no amoda nga awan ti pagbayad da. Ay, nagrigat nga talaga. Kaas. Yung dagarod na umutang, inay di dambo ti agbayad. Supay kaasi mo, dagijag pa utang, kindagita nga kolektoron aya. Kolektor aya. Mamay. Mayaman ang Inda taji kolektora, nagbayad ka kano ti utang mo. agitay. Mamay. Umunagkan Hangkay ngagtagtagari. Hangkay ngagtagtagari anong tuktok. Hangkay nga sumusumbat. Adasin yung tagtagari ta pag tinim ugang kayo.